Okay, ni ta va ni ri karhi ni mi komba ku ri u uploada njhani tinsimu ta wena ti kumeka ka ti-digital store hinkwato. Okay, loko mina ni tirhisa website ya ku fana na distrokid, van'wani va tirhisa ditro, ti hambanahambanile. So ni ta va ni ri karhi ni mi komba ku hi distrokid mi rejistara njhani na yona swi olovile. Mi pressa laha ka sign up, loko mi pressini yi ta mi tisa laha. A yi nge lavi swilo swo tala, yi to lava email na password ntsena. So loko mi be email na password mi ta kota ku create profile ya n'wina ya distrokid. Se loko mi ri na profile ku va ku mina already a ni na yona, so yi ta lava ku mi rhanga mi hakela. So swi simple kwalaho vo to lava ti-card number, ti-number phone, ku mi tirhisa Capitec ku va kota ku deduct-a hi voxe. So loko ku ri ku mi tirhisa Capitec, vanhu vo tala va hlangana na challenge liya ya ku mi kuma ta ku a na ha va si tshama va ndla swilo online, mi kuma ku limit ya swilo swa online i 00. So before mi endla ku va deducta swi lava mi rhanga mi seta limit lahaya mi yi susa from 00 mi yi update. So loko mi cherile ti-banking details ta n'wina va ta koka sweswi endla 407 rand kwalaya va ta koka yo if i plan liya ya single artist, cause swa hambana. So loko ku ri ku u munhu wo karhi mara u lava ku uploadela vanhu vambirhi tinghoma, ku na yin'wanyani ya 2 artist and then ku va na yin'wanyani ya 5 to 100 artist, swa ku fana swa swi ti va ti khe ti hambana. So plan leyi mina ni yi tirhisaka hi yo chipa ya kona cause ya single artist. So loko se mi registerini, let's say ni lava ku uploada nghoma, ni ta tlilika laha ka upload, ivi ni ta laha ka music. Okay, i mani ya load ni ta boheka ku swi rhaba leswi. So loko mi tile ka music ma swi vona ya komba ku ti-services lero risimu ri ya kumekeni ka Spotify, TikTok, Deezer, ti hambanahambanini tipulatifomo laha hinkwato. So vo Apple Music hinkwato yi humese tipulatifomo hinkwato laha risimu ri nga ta ya kona. So already mina ma swi vo artist band name Alco the Composer SA, ku hava ku ni ta cinca. Then laha va kombisa ku na le ka Instagram, Facebook, sweswiya swa ku vanhu va fanele va ri vekela ka story na ku ri ta va ri kha ri kumeka. So laha ya vutisa ku language English, automatically ku va ku ri English, ku hava leswo loko risimu ku ri ra Xitsonga ni ta selecta ku hayi i ra Xitsonga. So laha genre mara ku huma ti-genre to tala. Let's say mina ni ba hip hop, ni ta tlilika laha ku hip hop. Loko va ku another genre, maybe ni nga tlhela ni tlilika loko ku ri ku risimu ra ku ri na vo afro pop xikarhi, ni tlilika na laha ka afro pop. So laha hi laha mi fanele ku mi vekela cover ya n'wina. Cover ya koho yi fane yi va yi ri karhi yi ringana na ti-dimension leti va nga tsala laha ku ri 3000 times 3000 square. So ka ti-app kumbe ti-software ta ku create ti-cover u nga swi kota ku ba ti-dimension leti ku ri swi ringana ku ri loko u ndle cover ya wena swi vheta swi fika swi ringana. So laha i uploada cover. Okay, mo ni zama ku try hi ku uploada yin'wana na yin'wana cover, ni vona ku ta ku mi nga hlamali piece leyi yi slowly yi wutwini. Okay, mo ni zama ku uploada yin'wanyana cover kwale yin'wana na yin'wanyana for just ku mi kota ku swi vona. Ni ta rhanga ni uploada leyi ka yi nga ringani ti-dimension, mi ta kota ku swi vona ku loko yi nga ringani xi ta mi notify. Okay, ma swi vo ku fana leyi yi kombini ku ta ku your image is va ri is too what, is too small. So ni fanele ni lavalavana na cover leyi yi ringanaka na ti-dimension letiya ti nga tsariwa lahaya. Okay, mo ni vona ku ri hi yihi leyi nga ta fika. Okay, ma yi vona leyi yi ta fika yi ringana cause ti-dimension ta ringana, ma swi vo hi leswi yi fike yi ringana. Okay, se hi ya mahlweni. Song title, matsala title ya risimu ra n'wina leri mi lavaka ku ri uploada. If mi feature munhu mi tlilika la ka yes, mi tsala vito ra yena, mi ya hansi. So risimu mi ri chela laha, loko mi tlilika yi ta mi yisa ku mi chela risimu, mi ya ka folder ya koho ivi mi ri chela. Mi ya hansi
mi confirma ku mi nga tsala ka music lyrics, mi tsala mavito ma n'wina if mi lo ti tsalela, if mi lo tsaleriwa tinghoma ta n'wina, mi tsala mavito ya lava va nga mi tsalela. Then la obvious risimu if ri na ti-lyrics ma tsala ku ri contain ti-lyrics, if ma uploada remix mi ta tsala ta ku this is an instrumental and then yi hava ti-lyrics. Then laha hi laha ko decide ku ri ka TikTok risimu ri sungula ku kwalaha mi nga sure ku raba mi ya mi ya krema ti-second, if ri fanele ri sungula let's say ka 10 second mi ya ta laha mi ku 00 ivi laha mi chuza ku 10 second. So risimu ra ka TikTok loko vanhu va fika va researcha ri ta vheta ri sungula kona kwalaya ka 10 second. So loko mi hetini swilo swa n'wina hinkwaswo mi thiketela laha ka ku I have selected YouTube music, hi lero ma kombisa ku ta ku mi select-ini ku risimu ra n'wina va mi upload-ela ka YouTube music kumbe ka YouTube. Loko ku ri ku swi ta mi hlupha leswiya swo ma ha rhanga mi tlhela mi ya ri convert-a ri va video mi ta upload-ela hi n'wexe. Mi hi xitalo a ni thiki no ti upload-ela ka YouTube, ni endla ku va ni upload-ela laha ni nga ri ku na access ya swona. So ivi mi tlhela mi thika na option leyi ya ku non-standard what dictated Apple Music may convert to standard capable per paragraph per what ya swona per paragraph 3.21 in the Apple style guide. So mi fanele mi thiketela swilo leswi. I won't use promo services, mi va mi kha mi swi hlaya mi meka sure ku swilo leswi mi va mi swi thike hinkwaswo kombisa ku ma agreeya, and then risimu leri i ra n'wina na ku mi hlayini swilo hinkwaswo before mi agreeya. So swi ta laha mi rhanga mi hlaya swilo leswi mi kota ku thika hinkwaswo. Then na laha ka ku I recorded this music and authorized to sell it, cause mi va mi kha mi confirma ku risimu leri i ra n'wina mi na ownership. Cause loko ko va ku ri ra van'wani mi fika mi ri upload-a va nga tikuma va ri remove-ini. So hi yona ndlela yo upload-a risimu ka ti-digital store hinkwato.